Hello, Tsamlol Tishle. Welcome back to our mini vlog. Tanda tisangani Tibet United FC in concert letter the yo mekona la yo ani just batch game ba anti chila shema tinti tumlagi sing shu chlang so ani morangi shi hangsa ya watati chesha thana shi tinji denzel la yin para moda full entertainment reda. And with the pregnant, oh my god, I was like, nga tista cheja ningje ngara amachazara. Ani DJ la snam topten la che snam topten la yurungbu jela ni Swiss lere ani kona tondi kabshira chung full kona performance ya ko shoot so antaga na shi dinti la ngaranzo ki Miss Tibet ani morangi hangsa ya ko dance thaidu ngone khora mora sheta kwalera mi pra hangor sang ni timtasra kabshira che so ni morangi tadi hangsa ya bu chesha ani antaga shi DJ la ngaranzo ki ani band FC United ki koranzo ki member re ani chimiwang da antinsela korani hangsa ya bu she tadi chesha an tapsu du korani la ngone kora ye ya bu tapsura ngone kip shu chung tagan singara pe khalo konsa duranga kip shu chindegi yo ani di tanda di nala tangi di clip di lugwe jumse khaila na tanda shi lagi khorangi intanda ke jamia la la ni nga ju shira na so nang gwe chire khorangi sungba de tembare an ke jamia la do ina khora legend chire ra ngara ne pe tsigi ye kelala ani ngone di ya bu shira che so ngara ka shu chung ani DJ la da concert sane ani shema zoni mimanyam dola park yenchi do ma pedro ra andi chini te sang khorangi testle chin samji sheso changma lola ani khorangi ta moment di khorangi ta special chigre khorans nam topten lagi she khashi la pe gab nangre ni khoranti tune khora ye gasha ningje amanga lapati handshake ti le jai je ani di organize ya kuchisha chebe sheman zola nga chu nangwa de pike chumbore